ati nimusubire inyuma murebe umujyi wose urekere muteri udafite ibyo bicu ntabwo bavuga ngo murebe hari abasirikare bajya NAGASAKI basanga hari akazuba keza cyane ka saa yine. NAGASAKI nta musirikare uhari n'abasivile gusa n'abana n'abagore n'abagabo n'abakecuru n'abasaza. NAGASAKI inzu zaho nyinshi zubakije imbaho. Iriya bombe ya Hiroshima yari ikoze muri uranium, yari itandukanye niyo bateye NAGASAKI. Iriya little boy yari ikoze muri uranium, iriya ya NAGASAKI yari ikoze muri plutonium. Abantu bapfuye ikibura ko atari bo ni Amerika yabatangaje. Ntabwo cyarazira kuhajya dabura aho hantu. Ntabwo ari kujya kubara abantu bombo yishe. Cyarazira kuhajya. Byamaze igihe kinini nta muntu ushobora kuhakandagira. Rescape biriya bombe bakushi baharanenwe. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeyo icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Twongeye kubasuhuza tubifuriza no kugira ibihe byiza abadukurikiye aho muherereye hose. Turi kumwe na Dr. Rusa Bagirishya, tugiye kuganira ku bisasu byarashwe Hiroshima ni NAGASAKI. Bivuga ko ari byo bisasu byahagarikiweho intambara ya kabiri y'isi, kandi bakavuga ko ari byo bisasu bya nucleaire cyangwa kirimbuzi byigeze biterwa ahari hose kuri iyi si. Dr. aho neza? Ayo makuru niyo? Ntabwo ari yo. Ndabona kuba ngo niyo byahagaritse intambara ya kabiri iriya mwiti y'isi, ntabwo ari byo. Sinzi igituma nibyo ari nakuye bya media. Abo media idomina cyane cyane muri Afrika ni media za Occident. Iriya ari demonstration de force. Bwari ubwa mbere iriya rume ibaho, arme nucléaire. Abanyamerika barafite frustration kubera babonaga iriya Hitler yatsinzwe na Stalin. Stalin atarabona Burusiya bwo rutarabona iriya arme nucléaire, kuko ni minimum bayibonye muri 1945. Kugira ngo muribuka amadate ya Hiroshima na NAGASAKI no siute 1945. None bumva isi iri kirabona ko Hitler yatsinzwe n'Abarusiya, kuko no bamanitse drapeau rouge Berlin. Ngira ngo murabyibuka, bamanitse drapeau rouge Berlin Hitler amaze gupfa. Ntabwo ari Amerika yamanitse drapeau rouge Berlin. Amerika babonye iriya bombe atomique, iriya arme nucléaire bakurewe na Ficus Klaus umudage, bayitera hariya kugira ngo bereke isi ko bafite imbaraga. Kandi murabyibuka ko amaze kuzitera ziriya bombe babwiraga bakishije amatracte menshi hejuru ya Japan, bavuga ati dufite bombe nyinshi cyane nk'izi, ati dushobora kudeturiza umujyi wose, kandi nta nimwe yindi yari isigaye. Kuko iriya projet ya Manhattan yari bayitaga Trinity ni 3 bombe. Imwe bari bayiteye bari explode bagira isi muri Nouveau Mexique, muri desert de Nevada. Donc barasigaranye 2 bombe ebyiri gusa. Ikindi kibabaza, bavuze ngo ntibari bazi ko igira amadega angana kuriya, kandi bayiteye mu kwa 8, mu kwa 7 bakoze ese babonye ukuntu imeze. Donc babikoze babishaka, ariko byitwa ko ari abantu ba mbere batica
ari abantu ba mbere ubaha ikiremwa muntu, ari abantu ba mbere ba demokrate, ari bo isi yagombye kureberaho, bumva ko bagomba gukordona isi ikagendera ku mategeko yayo. Nawe umbwire ayo mategeko, umbwire ubwo butungane bafite. Niba peut-être hari cyane basabirwa, kandi kiragiye yuko ko bari abantu bapfaga saba abasirikare muri Japan. Rero ntabwo ariyo yahagaritse iriya ntambara, kuko na Japan ubwayo ntiyahagaritse intambara bamaze gutera ziriya bombe. Sinzi ko mubizi. Abajapani ntabwo bahagaritse intambara, bahise badekara intambara no kuri Holande. Icyo gihe bahagaritse intambara yo guterera ziriya bombe. Bari abajapani bari bazi ko ari ziriya ebyiri gusa zashize, bari babizi, bafite maneko zabo, ntibigeze bahagarika intambara, ahubwo babihishe reste di Japan. Abandi bajapani, kuko Japan ni amayire menshi atandukanye, barabibahishe, baravuze mu biceceke. Hanyuma Staline yataka Manchuri. Manchuri niho hari base y'abajapani, niho havaga peteroli, niho hari na base militaire, niho hari n'ibikoresho by'intambara, niho havaga peteroli. Noneho icyo gihe premier ministre japonais witwaga Suzuki aragenda abwira Empereur Hirohito ati ko Uburusiya ko Staline yinjiye muri intambara, ntabwo dushobora kuyitsinda, ati nimureke tumanike amaboko. Nuko bamanitse amaboko, ntabwo ari ziriya bombe. Ariko muri propaganda bashaka kujustifia ko bateye ziriya bombe intambara ihagarare. Byo ukuri nuko Amerika itigeze yarwanya cyane muri Japan gusumba handi muri iriya ntambara. N'abanyamerika baguye muri iriya ntambara nabaguye kuri Ile d'Okinawa muri Japan. Ntabwo baguye mu Budage biriya 300, ntabwo baguye mu Budage, baguye Okinawa. Na Hawaii buriya bataka iriya Pearl Harbor, Hawaii. Baze navale y'abanyamerika, abajapani bari bakubise serezuma. Uriya Yamamoto yari umuhanga cyane kandi yize wabo, yize muri Amerika. Yari yabakubise serezuma. Nuko bagize imana nyine Trimana akabona bombe naho ubundi. Hanyuma bakagira imana akaba Staline akote, ntabwo bari kubisohokamo. None Dr. Ububi bw'iriya bombe n'ubumara bwayo byagenze bite mu by'ukuri? Ntabyo bababwiye, kuko nibo bavuga, mwebwe mutega amatwi bari abantu. Ni bari abantu bapfuye isibo benshi cyane. Umubare w'abapfuye. Iriya bombe ya Hiroshima yari ikoze muri uranium, yari itandukanye niyo bateye Nagasaki. Iriya Little Boy yari ikoze muri uranium, iriya ya Nagasaki yari ikoze muri plutonium. Yegish project aragwa hasi. Iya hehe? Iya Hiroshima. Iri a 450 meters yari explode. Iratwika abantu hasi. Noneho igicu kisura hejuru, kubera explode aragwa hasi, ibyotsi bisura hejuru cyane. Nyuma igushivura bayise iki? Imbari pluie noire, sizo ukuntu bayise, ifite izina bayise nibukana nzareba ndikubwira. Iyo mvura yakugwagaho igitonyanga kikagera ku igufa, umubiri wose ukavaho bikagera ku magufa, ikagutwika, yarenzaga amadogri 100 mu gushyuha. Biragenda. Hamanutse imvura ishyushye cyane kubera ubwo bushyuhe bwagiye bukivanga na atmosphere byangana bihaza byagiye manuage, hamanuka amazi ashyushye cyane, ariko apana gushyuha bisanzwe. Abantu bose banyagiye barapfuye. Hanyuma hashize umwanya ntibuka ukungana, haza umuyaga ushyushye utwika, bise tempête du feu, nawo utwika abandi bantu. Kandi iriya bombe yicaga abantu kugera kuri 8 kilometers,
iyo umuyaga n'iyo mvura byagiye aharenga aho ngaho abantu bapfuye ikibwira ko atari bo ni Amerika yabatangaje ntabwo cyarazira kuhajya dabura aho hantu ntabwo ari kujya kubara abantu bombo yishe cyarazira kuhajya byamaze igihe kinini nta muntu ushobora kuhakandagira none se babaze gute bavuze bashaka unayistime bavuga kandi minimum bagereranya bake cyane kugira ngo wumve ko ariko iyo bashaka akavuga benshi kubona abo bana zira bombe zombi bavuga ko zisha abantu babarirwa hagati y'129 n'ibihumbi 225 urumva babarirwa hagati barakubeye kandi zira amabiri ya Japan bazikona ari seri people hanyuma nyuma y'iminsi 3 imwe batero rosisi ndi bataro nefu yego zo kwa 8 muri 45 none se ko ari uko namwe ata critique mugira ko bavuze ko batari bazire dega igira ko bayitera isisi ko bari bazibonye kubera iki bagiye kwitero nefu iyindi ya kabiri uriya mwana werekwe ntabyo yarazi Lewis ntabyo yarazi bamubwiye gutwara indege urabona mu gisirikare barakubwira zamura levier gusa kurya yise tumutwe yarati ibintu dukoze ni iki ntabyo yarazi ariko MacArthur de Grace yararize hanyuma bajya kwitera Nagasaki ntihari no kuri list bagomba kwitera Kakura bageze asanga hari ibicu byinshi cyane barazunguka gatatu ibicu nibivaho ba telefona secrétaire de guerre bamubwira ati ko hano ati na karubirariska kudushiraho ati hano hari ibicu ati ni musubira inyuma murebe umujyi wose urekere muteri udafite ibyo bicu ntabwo bavuga ngo murebe hari abasirikare bajya Nagasaki basanga hari akazuba keza cyane kasaye Nagasaki nta musirikare hari n'abasivile gusa n'abana n'abagore n'abagabo n'abakecuru n'abasaza Nagasaki inzu zaho nyinshi zubakije imbaho doko gushya byari byoroshye bari kura bombe yo explode guye hasi iri yabise Fatima iyo nta nubwo yagize iyo mvura nta yaguye nuri amaga nta waje kubera explode yaguye hasi en plus yo ntabwo yari muri uranium yari muri plutonium bica abantu barumva bavuga ngo Afrika ngo Amerika ni criminal barumva bavuga ngo bagera he barumva bavuga ngo nabicanye nkaho abantu batari abantu bimwe ijya kubwira society iyo hariho domination iyo hariho imbaraga ni rapport de force bita rapport de force ntabwo ibyaha ntibingana na la victime ntibangana ntibigeze babisabira imbabazi jamais uretse ko benaguye gusa imbabazi ko ntabwo ari ibintu bakoze batazi hari ibyo njya numva ngo hari amafaranga ngo bagenera abaturage b'Abayapani bayabagenera barushimba ubukire ni symbole kuko muri guerre froide igihe cya triade kuko Japon okay a quelque chose malere bon Japon isireka ibintu by'intambara kuko barayibujije bikonsantra kuri economy bituma barazamuka gushaka basumba Amerika ku bukungu tekinoloji birazamuka cyane kwisi ibyo ntayo mbibwira mwese murabizi ku buryo muri guerre froide buri kuri triade yari Amerika n'Uburayi na Japon Japon yahagide na Amerika malgré que babishe nyagide na Amerika Japon ibatayitera bomba iri batayiterera bomba ni kwa kundi bibaza ngo iri kuragira umuntu nabi ugasanga ahubwo wigire nabi kumurusha
aho rero ni hahandi bamurebera Imana mu madini, aho kurebera Imana ni henshi. Wowe ibyaha wakoze ni wowe bigira ingaruka gusumba wabikoreye. Ntabwo Japon n'uyu munsi ntabwo yifuza kuba Amerika, kuko Amerika n'ubu iracyari mu ntambara. Niko se ubu Japon yakorera ikoreshejwe na Amerika, kuko muri strategie zabo kuriya bya diviser pour mieux régner, baba batinya ko Japon yakundana na Chine, batinya ko Japon yakundana na Korea du Nord, bakora uko bashoboye kose babiteranye n'ibyo nawe. Dr. ingaruka za ziriya bombe zabaye izihe? Zabaye nyinshi cyane ingaruka. N'uyu munsi donc ibiriya birafecta amagene ku buryo ba genetique. Les escapés biriya bombe les abakushi baranenwe gushika naho utashobora kurungura umukobwa cyane ngo urungure umukobwa handi nawe uvuka hariya, kubera byagendaga mu bana uzabyara, bashika naho bajya bihisha biyoberanye, ukumva huwe ufite ubwoba bwawe, ufite ubwoba ko umuntu amenya aho uva. Zagize ingaruka impact sociale enorme. N'uyu munsi bitarashira burundu, kuko bombe ntabwo yica abantu gusa, ariko noneho wumve ukuntu ari crime irenze. Urica abantu bariho, wica na generation 15, urica n'abazavuka. Icyo cyaha nta wundi muntu uragikora kugeza uyu munsi. Ibihugu bifite bombe atomike bigera ku 10. Nta kindi gihugu kiratera bombe atomike, nta na kimwe. Ni AMERIKA. Pourtant nicyo gihugu cyumva ko ari modèle. Umwicanyi ni Putin, umwicanyi ni Kim Jong-un, umwicanyi ni Gaddafi. Amerika cyangwa Israel ntabwo arabica. Umwicanyi Saddam Hussein, umva ukuntu ibintu bibabaza tutareba, tudasubira inyuma ngo turebe. Bajya gutera Saddam Hussein muri Conseil de sécurité, hari umuntu wakoze enquête waruvuye muri Sudan, muri Iraq, azana poudre yera arayimena imbere y'abantu hariya muri Conseil de sécurité, avuga ngo ni anthrax. Iba anthrax bose bari muri asare bose bari gupfa, ntagira n'umupfa, barabyinatira Saddam Hussein ku kinyoma kigaragarira buri wese. Anthrax kenshi ahantu byagiye bigaragara yicisha abantu, yashyiraga muri envelope, bacyandika nk'ubu nka kwandikira lettre gashyiramo anthrax, uca envelope ngusome ugahita uhumeka, ugahita upfa ako kanya. Ingute bari kujya kumena anthrax muri salle, abantu ntibapfa, hanyuma bakabyemera bagatera Saddam muri 2003. Rero abanyamakuru bavuga ibigezweho, ikintu cyose kitamenyekanye aho kigaragaye cyose kiba ari amakuru. Hari ibintu birengagiza bakabireka babizi, bakabisubiramo. Yarize kumva Deniro Maputina bacurira ibyo ngibyo. Avuga ngo iki? Ukuntu babeshye Saddam bakazana ngo na anthrax muri Conseil de sécurité. Ati yiba anthrax bose barapfuye. Ibi bitwaro kirimbuzi nta ubona hari ikintu kigaragaza ko hari ikindi gihugu ku isi gishobora kuzigera kinagitera ahandi? Kuzitera byo ntishoboka, biragoye kugira ngo utere ya ntwaro, biragoye. Gusa kuzigira c'est souhaitable, je souhaiterais ko bose bazigira, kuko ifite ntawe gutera.
Uburusiya na Amerika ntibari bararwana bose barazifite hari n'umwe wayiteye ahubwo nta n'uwateye undi bose bari kurwanira mu gihugu kitari icya naho barwana ntibaziterana ziriya bombe kuko baziteranye bose bashira biragoye no kurwana igihugu n'ubu ngubu kuri dino ntabwo bikiriho iyo Kadafi yigira ntabwo yarapfuye kandi Kadafi yari capable kuyikora yarafite iranium ihagije kuki atayikoze hariho ibintu muri 67 bise TNP ibintu traité de no purification nucléaire ari ibintu basinyiye ko batazasura gukora izo bombe barabireka ariko igigutangaza barabisinyiye Israel yarayikoze na Pakistan icyo bashatse baragifasha kikayikora na Pakistan yikoze inyuma ariko na yende ntiyasinye kuri iriya traité nawe yarayikoze kuri dinore yasinyeho yarasinye ariko irangira yikora na bose barayifashije ngo yikore ntabwo bayifashije yari ifite na mbere ntabwo ikoze ejo bundi nuko yari yarabihagaritse yari yasinye nyine yabihagarika iratazabisubira yego irazibyura ejo bundi hari ikintu bigize kuvuga ngo na Iran yarayikoze ngo hari ikintu bigize kuvuga ngo imibare ngo batangaza ngo yabaguye Hiroshima na Nagasaki siyo batubwira uti bahise babitangaza bababaze bati babaze gute se nyine ko ziriya bombe ari n'abantu bashobora kuba bari mu disparu sinzi umubare w'abari disparu bavuze biriya bintu ni ibintu byahimbye nta wigeze ajya kubara bariya abantu nta munyamerika ajya muri Japan babitangaje nyuma y'igihe kingana iki izo bombe vuba nta nubwo byatinze sinibuka neza exact mois w'ini semaine babitangaje ako kanya immédiatement kuko barishimye iriya bombe bayiteye sinzi kubizi nyuma barishimye bavuga ati twagize neza ko intambara ntiyari guhagarara n'uyu munsi baracyabivuga ko ari byo byahagaritse iriya ntambara kandi barakubeshya intambara yo gukomeza gute Hitler yapfuye Japan iri kurwana nayo nyine se kandi Japan nta n'ikindi gihugu barwanaga atari Amerika ntabwo iyi si ituma bayita iyi si iyo ntambara none urabona hari icyizere cy'uko ayo masezerano no kudakwirakwira kw'ibitwaro kirimbuzi azubahirizwa cyangwa yubahirizwa guteze kandi abashyizeho ari ubayica cyangwa ibihugu bizakomeza binazikore oya abayashyizeho n'ubayica d'abord il faut savoir ça abayashyizeho ni bande ni abanyamerika sibyo ahanini ko batabuje Israel kwikora Israel kubera nta mayesi yakoze byabaye n'ibanga ko batayibuje kwikora ko bafashe Pakistan kwikora mwese niba abayashyizeho bayica abandi bazayirekera iki Iran bagiranye amasezerano ko itazabikora muri 2015 Trump abivamo muri 2015 nibuka ngo bagiranye muri 2015 ariko amasezerano bagiranye muri 2015 ariko Trump aza kubivamo ayivuyemo barayikora kuko bari kuri sey yari pays de sey yo na Brazil ni pays de sey ni kuvuga à 95% iranium archi gukora bombe atomique ni quelques minutes uri ku kigero cya iranium 85% 95 ni quelques minutes barayikora kandi ihisha ahantu ahantu ku birometero 20 mu kuzimu kandi bigiye biri betone bagenda babetona etape kugira ngo ruzayibombarde uzayisenye biragoye Dr. niba nta kindi watubwira kuri ibi bitwaro cyangwa na Hiroshima na Nagasaki dusoza ibyo bitwaro ntacyo nabivugaho barabifite baririnze
ikitabifite na Afrika kandi twe dufite uranium nyinshi gusumba abandi byasaba ko na Afrika igira méthode de dissuasion gusa ntabwo yagira ikiri Afrika nk'uko imeze ariko imaze kuba Afrika fédérale nayo yagombye kugira méthode de dissuasion. Dr. Akoze cyane. Merci. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntago murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare